Ewa ayincane nje uTshatha ugodo uKhuzani uzomdestroy. uKhuzani uzodestroy uTshatha ugodo njengamanje. uKhuzani uzodestroy. Yeah. uKhuzini nje uTshatha ugodo icareer yakhe laphana umsebenzi wakhe njengamanje anguboni usafe. Leyanto enzo uKhuzani izolo i-wrong kakhulu kodwa ke i-wrong kakhulu kuTshatha ugodo ngoba phela ke umngani wakhe uziyasho naye futhi ngoba mina lapha uTshatha ugodo umngani wami iziyashi angazi impano zesihlaza ziyasho ukuthi lwamphatha kafuni lutho and whatever the case it is. Yabo njengamanje umphathi wokhozi into ayicabanga ukuthi umuntu okhiphela indaba zangaphakathi okhozini akhiphela uKhuzani uTshatha ugodo ofuthi vele iqiniso lelo linjalo vele. Yabo uKhuzani lapho be selfish even though lama views akanawo and whatever the case it is my views akhe lawo but bekufanele kucabangeleke futhi uTshatha ugodo lapha usebenza khona lapho okhozini angagcini sefuna ukuthi yena nje lento ibe ngaye kuphela. uTshatha ugodo umsiza kakhulu uKhuzani yabo. Webhuti ungasho uliphinde ngoba nondizwe ngoba yena njengamanje umfaka phansi kwebhasi lento akayenza Ngizwe. No Andile yazi ukuthi umfaka phansi kwebhasi phela straight show mfethu. Andile ngathi nje ngikwenzele example lesha uKhuzani yini kunalento ekuthiwa i-revolution emhlabeni lena ezenzakala yona ongeke uzokwazi ukuyicontrola wena before besitshelwa ngayo uKhuzani sitshelwa nangomthandana kweza uKhuzani too right kune social media manje ayintatheli nalaba ababebhala amanga bekhuluma ngomthandeni kabi abakwazi ukusitshela manje siyazibonela. So uKhuzani usenencindezi it like yena manje useyahlukumezeka yini ngisho njalo ukusuka kwalokhuzana kwamthandeni abizwe igagas FM bangabe uhlakaniphile leyanto bafo idala inkinga kwakulo nje ukhozi lithi izwa ulibona lisukumele enza nje because manje liyapho ukuthi okay lizoluza manje 2 ama views ngale yakhuphuka 3 into eyenzakalayo njengamanje abantu awusakwazi ukubatshela sebeyazibonela kuno TikTok kuno YouTube kuno bani abantu benza yonke into ngobonakala. So manje ukuba khona koshintsho ikona ukudala inkinga kuyena akasa understand it like uyacindezela noma uyahlukunyezwa kanti cha sekuvela ama fact. Yezwa kahle kodwa yabudula kakhulu kodwa futhi manje lapho nje ukuthi yabona futhi le nto leya mawumuntu bafethu ngibona sila nje njengababhema lento ezoTshatha ugodo futhi Prince ngiyazi umkhonzile uKhuzani uKhuzani kodwa lento yenziwa uKhuzani kubantu abaphila nabo bafethu lento leyana ngiyakutshela bafethu lento leyana lento ayifune ngempela kanti akayenzayo. Uyabona mvelasi makuthi mina nawe siyaphila mfowethu ubudlalo nami lapho ophila khona ngikwazi ukuthi ngiqhamuke sengizogxeka yonke into la ophila khona kodwa nawe siphila hayi bafethu ngeke uTshatha ugodo uKhuzani kakhulu even though emkhoza kwabanye abafana naye njengaba nje futhi ayazini mhlawumbe if ade emhlebelele uTshatha ugodo hayi lapha kunje kodwa akayibambe nje naye lento leya ngithi nabo bafethu akuhlezi kushana zonke insuku ilanga mhlawumbe izuliyana mhlawumbe ziyabana mhlawumbe ziyashisa athi like this season akuyona yami but ngoba ekhizi nginuTshatha ugodo ngaphakathi lapha mhlawumbe next year or next of next year hayi into zophela futhi zikhanya ngelinye ilanga hayi wena manje into asakhanyi mase umuntu ehlebela into ophila naye umuntu ehlebela indaba zangaphakathi emsebenzini wakhe ebese wena uyo-expose ukuthi lo muntu ukutshela ukuthi bafowethu nathi la senza khona angisho kanje before nje ngingaze ngiqale nathi la sebenza khona siphethe mhlawumbe nathi siphethe abantu mangaze kuzokale wena ukuthi uyimpimpi emsebenzini umsebenzi ukuphelile and mina ngiyangicasa umuntu ofuna ukuza associate nempimpi so ngathi wena uhlebela imanager ukuthi hayi kuyibathi ngawo kwawena ikufuni imanager ukuthi yabo and mina ngicasula ngoba usibula nami yongihleba ngoba ukahlahla uKhuzani umona wakhe uze kwabo but hayi bafethu cha ngilapho nje ke bafowethu ngicela kodwa nje mfethu uTshatha ugodo uzohamba bafethu niyosho ngingasho uTshatha ugodo umsebenzi uzomphelela lapho kwaseBC umsebenzi loya uyasebenza unama hours awaqashele une code of conduct ayisayina uTshatha ugodo embophayo ukuthi akaziphathe kanje emsebenzini ngizwe Andile kodwa ke ngicela ukulentoza nami lapho uma kungukuthi vele uTshatha ngempela uyena owenze lokho kuzomfaka enkingeni kodwa umzwile uKhuzani ukuthi ngathi uthe usithole
umthobisi Sithole omtshele awumzwanga lapho Ebafo ngithi mina izindaba zangaphakathi mana awukuyeka lokho ukucabanga futhi ukuthi uzama ukudefend into engadefendeki la sikhuluma into esho uKhuzani nawe uyazi ukuthi uTshatha noKhuzani bazwana indaba zangaphakathi we Prince usithola intatheli akasebenzi uKhuzini umuntu wazi indaba zangaphakathi uTshatha uGod omngane kaKhuzani Prince nawe uyacabangela nawe ukuthi uTshatha mana we Prince yafowethu yabona bafo manje la emhlabeni konke efuneka uyazi kune technology ikhula daily and day every day so le nkulumo beyikhuluma lapha manga umuntu ohlakaniphile bafo owenza nje ucwaningo kahle ayidingi ukuthi izichazwe iyakutshela nje le nkulumo ukuthi ufaka uwenzela uTshatha uGod incindezi lapha because akumele afake igama lakhe entweni ethinta umsebenzi wakhe no wrong and futhi lapha into ekhulunywe embe ngoKhuzani noKhuzini ayikho that is why bengutshela ukuthi into embulalayo amanga umona inkinga ubenza ilimi abalandeli bakhe nabo bayenzeka wena usebenza khona noKhuzini bafuna umsebenzi wami ngeke ngikwazi ukudalela but ucwaningo into engiyenza kakhulu into engidila ngayo leyo okay mashobolo akwenzayo ebhuti ebashobolo cha mfethu phela yabona uPrince ukubuza imibuzo obungane njengama lo mbuzo akubuza wona ubuza ngathi yena uyingane kanti naye imdala akwazi ukuthi akubuzele imibuzo ukuthi ufuna ukwina inkulumo la sizama ukwina inkulumo sikhuluma ama facts na akawaziyo akwazi ke mfethu ukuthi akubuza umbuzo omncane kangaka ushiyela uKhuzani ukuthi umngane wakhe uTshatha uGod ukuthi uTshatha uGod umngane wakhe bekusho ukuthini lokho wayemfaka lapha kule nkulumo azona indaba masho wena Prince sebadala nje umdala futhi njengathi ukuthi wena ufuna ukwina inkulumo la uzodefend uKhuzani kulungile mdefend whatever ofuna ngakhona but la sikhuluma inkulumo as now as adults sonke sibadala njengayo na umdala ungakhulumi inkulumo ezokuveza kuba ngathi sikubuka ngathi uyingane ubuza imibuzo emincane ngathi awurizini uyangithola webhuti cha uyayibuza imibuzo athi awurizini umdala angihlaseli umngane wami lapha but la sikhuluma ama facts la umuntu ola no kuma comments into esikhuluma uyayizwa and uyibonile and uKhuzani ulifakile igama lathi uGodo ekulive wakhe ekhuluma kabi ngomphathi wesiteshi sokhozi wabe sefaka igama likathi uGodo wathi umngane wakhe webhuti uandile siza ama speculations bonke abalandeli baKhuzani webhuti andifuna ukutshela iqiniso iningi labalandeli baKhuzani bacabanga nje ngayo umfowethu uPrince angazi umuntu nomKhuzani uyabathakatha noma uyawakhafula mayelele noma kwenza uzoqakeka ukuthi noma ungena engqondweni zawo mhlawumbe uKhuzani begcine angazi kwenzakalani mina angazi ngempela uthola ukuthi usufika ngisho ubona into wrong ngenxa yokuthi nje shiyo uKhuzani kube ngathi nje lutho abanye bafo yavothu yabona bafo yabona njengoba uyindoda kunezinto ekufuna sithi masikhuluma ngelinye lamalanga sila uTshatha usebenza ngobudoda masikhuluma ngobudoda sesikhuluma ngomuntu okwazi ukuwumela noma ngeke ngichaze kakhulu ungathi mawubuka into uyifavor because yabona